Meghalaya Deaf Association haka nyotrik naiwing kalapin ko Burom ya arngot ki dekhot ke belai shimenta haka jengakop Khyrwait kiti arm wrestling kabala long dangshen hari Turkey. Kini arngot ki Nongialehkai ki long uba Alexander Lingdo ubala khuri ketak renong bat uba Hubert Baliar. Baru arngot ki don hagi jing Duna kabor Iohsngew lakat taru ki la raikut bandang yakun haka ni ki jengakop ha ki lumpung ba kaperthai ki bandang long ha Iran bat Turkey ha ki por bandang wan. Ye kini arngot lapin ko Burom do ba Adelbert Nongrum Emily kanot Shillong bat unoron ha director ke Bethany Society ke Shillong hikai ki kena ki badon ki jingduna ha ki bor tip thu ha kamet. Iohsngew ke bawah kedua ban saki ini ke sini ke bagi lek Burom perkop Burom ini ki arut ki kro jom kerja ni kro jelas ni here together with us we have our respected director of Bethany Society, Mr. C. Noranda. Thank you for your presence and especially your words of inspiration. The panik ibalongi associate Marfi kong iparok hakanika jingalong kumkaway kafamani. Lalu President yang Vice Ban Burom kita berbentar di sini. Kami akan pau ke jingkeman, ban ke jing somo. Kalau kita khot yang aku chief guest, macam berbentar pi. Hari ke sini berbentar hot kita kepor berbulkam yang aku nong nikmat. Kami kepor dari kepor berbentar di perkat, nak berbentar ban prepare, nak berbentar collection. Alright. Collection ni correct collection kawan. Jika berkongsi through election, we should pave the way, should give opportunity for different type of person, especially for those who are being called themselves as disability. Yang semua nak boleh. Yang parlok jonga, yang bahagia sem jonga, bagilah support jonga, lalu bersih, yang coach, ibahikai yang lalu ketika buat pengelah yo bersimbenta, orang buat amdas le de nak jintresh top jonga, hak buat competition, nala job bronze medal. Kalau kebab sarong ya nga dia kasih pada dia kali berawai. Lagi syakna, kami sejauh yang pi, ngakot ngaware, yang para deaf, but one syakman, bangin sim benda kanok kayak event, nakadai football, basketball, cricket, one syakman bangin ya syakman dan pol syakman thong bangin sim benda ban lekai, kumba ngajak mana publish pun